Dobar dan, dragi učenici. Evo nas u još jednom kratkom videu. Trebamo riješiti sljedeći zadatak. Na slici su prikazani grafovi eksponencijalnih funkcija f od x jednako 12, g od x jednako 16, h od x jednako 1/2 na x i k od x jednako 4/5 na x. Trebamo odrediti koji od ovih nacrtanih grafova odgovara kojoj od zadanih funkcija. Grafovi su označeni različitim bojama kako bi ih što jednostavnije onda mogli pridružiti odgovarajućoj funkciji. Što moramo se prvo prisjetiti? Prvo se moramo prisjetiti da smo naučili kod eksponencijalne funkcije da nam graf ovisi o tome kakva je baza. Pa smo tako podijelili. Ako nam je baza broj koji je veći od 0, a manji od 1, tada će nam graf eksponencijalne funkcije biti takav da se s lijeva na desno spušta u koordinatnom sustavu jer je takva eksponencijalna funkcija čija je baza veća od 0 manja od 1 padajuća. I imamo grafove čija je baza veća od 1, to su grafovi koji s lijeva na desno se penju u koordinatnom sustavu, odnosno svaka eksponencijalna funkcija čija je baza veća od 1 je rastuća eksponencijalna funkcija. Idemo sada postupno dodijeliti svakom od ovih grafova njegovu formulu. Dakle, prvi graf pogledano je ljubičasti i plavi. To su funkcije koje su prema grafu rastuće funkcije, što znači da one pripadaju onim eksponencijalnim funkcijama čije su baze brojevi koji su veći od 1. I to su nam baza 2 na x i 6 na x. Također, sjetimo se još da smo naučili da onaj graf koji je bliži y osi, da je njegova baza broj koji je veći u odnosu na onaj graf koji je dalji od y osi. I iz toga svega zaključujemo da će ljubičasti graf zapravo pripadati funkciji g. I dovoljno nam je napisati ovdje funkcija g od x jednako 6 na x zato što je baza veća nego što je baza funkcije f. A plavi graf onda nam pripada funkciji f. Padajuće funkcije su one funkcije eksponencijalne čija je baza broj veći od 0, a manji od 1. I to su nam crvena eksponencijalna funkcija, s lijeva na desno se graf spušta i zelena eksponencijalna funkcija, s lijeva na desno se graf također spušta. Što znači da nam te dvije funkcije zapravo su one funkcije čije su baze brojevi koji su veći od 0, a manji od 1. To su 1/2 i 4/5 za bazu. Onaj graf koji je bliži s lijeva, bliži y osi, njegova baza je broj koji je bliži 0. A graf čija je baza broj bliži broju 1 je udaljeniji s lijeva od y osi. I onda zaključujemo da će nam zeleni graf pripadati funkciji h, a da će nam crveni graf pripadati funkciji k. Zato što je baza broj bliži broju 1. Hvala vam na pozornosti. Lijep pozdrav!